Assalomu alaykum do'stlar. O'tganda men mashina bozor jabılib qoldi. O'zim haydab yurgan labodi qayoqda sachishni bilib etam deb TikTokka qo'ydim ele. TikTok, YouTube'larga qo'ydim ele. O'shol do'stlar, rahmat sizlarga, satilib ketdi. Satilib ketdi. Sizlarda podpiska, like bosganlar menen satilib ketdi. Hozir o'shol men o'tirgan Matiz satiladi. Do'stlar, o'shol Matiz yili 2011, объем 08. Kuzovida вложение жоқ, balonlar жаңы, elektropaket gidravlika. Ақчасы деле өтө кымбат эмес. 250 миң сурап атат. Эми өзүңөр чалы байланышып сурап аласыңар да. Кемти берет эми. Телефон номер 0554 менен 004987. Ошол номерге байланышып, мындай чалышып, только WhatsApp аркылуу бирок, достор. WhatsApp'tan çalasыңар. Салондары деле таза, бүт. Мотор, коробка, ходовой бар жогу на ходу. Ким алса деле мындай зыңылат минип кетет, айдап кетет, болду. Пробеги 142 миң экен, достор. 142 миң. Силерден только лайк, подписка, достор. Машина базар ачылгы чейин бесплатный реклама менден, достор. Ош область боюнча келе бересиңер. Ушул Матизде эсине дагы бир 3-4 Матиздары бар.